dokumentingizni so'rayapti. Dokument baribir bizga mana bo'lib qolyapti hozir endi. Yo'q, hali tekshirtirgan, boshida tekshirtirganingizni ayting. Tekshirtirganimizda shu ayol hukumatiga borganmiz, toza degan, olishavur degan. Nimaga borganmiz, toza degan. O'shdan akalar bordi, ularga tekshirtirganmiz. Ular ham toza degan dokument. Qo'yib olishavur deganda. Keyin mana qo'yib qoldi. Shu. Siz qaysi yil kelgansiz? Biz 22 stroka boshladi-da bu. 22 stroka boshlaganmiz. Strokani 22 boshladi. Siz meni tengila boshlab Pashti men yashayotgan mahalda bu kelib strokani boshlaganda. Endi haligi suv, svet birdakelarda olib turadilar. O'sha 22 strokani boshladi bu ham. 23 bitirib chiqdi-da bu ham. O'sha jashadi-da 23-yildan. Endi ko'plar o'shanday o'zi. 22 u 2020 beton quyganlar ham bor. Shunday bo'ldi. Eldan ko'pi o'shanday. Siz o'zingizni tanishtirib anan aytingizchi, deylik hozir siz aytayotgan narsani boshdan boshlab o'qiya qanday bo'lib boshlangan? Siz qaysi yilda kelgansiz, kimdan sotib olgansiz, o'shol bo'yicha bir xronologiya bilan aytib bersangiz. Endi bu yerda qanday bo'lganda, bizda uyda ham misol haligi 3-4 kelin boshqa o'tirishda o'sha muammo bo'layotgan, o'sha chek olib chiqish kerak. Hukumat tomonidan chek berilmaydi ekan. Qidirdik, kutdik, yo'q, anan deblar aqcha cho'g'iltib boshqa qilib chek qidirib yurganda shu yerda chek sotiladi dedi. Anan kitobni oldik, qizil kitobni mana taqt bardig'i. Anan qizil kitobni olganmiz, olib ayol hukumatga borganmiz. Sababi bu yer ayildiki-da, biz shahar turg'unimiz. Anan ayol hukumatga aparsam, ayol hukumatda o'sha yurist bor ekan. O'sha yuristga borib turib men anan yuristga ko'rsatdim, buni dokument tekshirib ber. Men tushunmayman ancha. Agar dokument toza bo'lsa, aqchasini sanab olayin. Bo'lsa menga problemani keragi yo'q desam, "Ha, ma'qul." deb tekshirib turib, buni kompyuterda turadi. Qo'rqmay olaver dedi. "Ha, ma'qul" dedim. Anan olganman-da men deyli. Misoli ayol hukumatdan surani bir yer berib qo'yg'ila deb borib, surani bir jo'nala o'lchatib nima qilib olgan emasmiz-da biz. Aqchaga sotib olganmiz. Buna 5 sotik yer deb o'lchab bergan. O'sha 5 sotik bo'yicha uy solganmiz-da biz. Endi uyda yashab 2022-yil yashadim men. Sentyabrda kelib yashashni boshladim men. Uyim bitib. Ondan keyin ele bir yil o'tib ele dokumentlar yo'qqa chiqadi, dokumentlar anday bo'ladi, manday bo'ladi degan so'zlar taradi. Gifga o'tib ketayotgan, dom solinayotgan, anday manday har turli ushaq so'zlar taradi. O'sha uyingda ham o'tira olmay qolasan ekan, xijolat bo'lasan ekan, endi bo'ladi endi bu yoqda deb. Anan oxiri sotga chaqirishdi. Sotda o'sha dokumentni yo'qqa chiqarib qo'yamiz dedi. Qanday biz dokument yo'qqa chiqarasizlar? Biz aqchaga sotib olsak. Biz tekshirganda действительно bo'lgan. Desak, o'sha A35 bo'libdi, bosilib ketgan ekan, ammo dokument 1 bo'lib ketgan ekan. Biz hozir dokumentni yo'qqa chiqarib turib, qayerdan jasab beramiz? Dedi, o'sha dokument qayerga jo'g'atib, qayerga dokument qanday bo'ladi? deb anan sotda men qarshiman dedim. Ba'zi kebirga el ma'qul bo'ldi. Men qarshiman dedim. Men dokumentim o'sha bo'yicha qolsin dedim. Men uni qiynalib yurib aqchaga olganmiz biz dedim. O'sha qolsin dedim. Desam, sot baribir chechim chiqarib qo'yibdi, yo'qqa chiqarilsin deb. Shu o'shan problemasini yuramiz hozir ham. Hozir bu yerda 177 odamdan birosiga ham bir ayol hukumat o'lchab besplatni bergan emas-da. Bardig'i sotib olgan. Eng arzon oldim degani 1 million olgan bu yerda. 2 milliondan olgani bor, 2 milliondan ustida olganlari bor. Usul bo'yicha, masala bo'yicha ayol hukumatning yuristi nima deydi? Ayol hukumatning yuristiga o'sha sotda aytganman-da, ayol hukumatga aytsam, nimaga bu dokumentni yo'qqa chiqarib o'tasan? Desam, aka, bu dokument yo'qqa chiqib, qayra vastalanayna bo'ladi. Qaytadi o'zi. Boshqa qilib jasab beriladi. Bu qayerdadir kichkina ошибкасы bo'lib qolgan dedi o'sha. Men bu 35 mi birdeki bo'lib eli hammasiga o'shanday bo'lib ketib qolgan ekan. Endi ошибка alardikida bizniki emas-da. Biz alardan so'raganmiz-da. Bunani aytib bergilar. To'g'ri bo'lsa olaylik, bo'lsa olmaymiz. O'sha biz nadel bo'lganmiz-da, misol biz aqchaga olib olib, dokumentimiz yo'qqa chiqib qolib, bunday
chirqirab ele ayaqqa bosib, bu yoqqa bosib qilib juraymiz-da biz. Endi uyda misali bemalol o'tirmaysin-da. Misal birdega qurayın desang, ertaga dokumentimiz yo'q bo'lib qolsa, dag'i rasxod qilamiz uyga. Remont ham qila olmay o'tiramiz-da, chinini aytish kerak-da. Misali pasport stolga borib, buni baldarimga O'zbekistonga olib borib o'ynatib kelayin desam, pasport stolga olib borib dokumentni bersam, chiqmaydi. Yo'q bo'lib qoldi deydi. O'sha nimasidan bazadan chiqmay yotadi. Siz Gosregistrga borib, bazaga kirgizib qo'ying deydi. Ha, Gosregistrga kirsam, buni ish chechilgan yo'q. Chechilsa, anan Gosregistr nima bazaga kirgizib qo'yamiz. O'shanda bo'ldi. Anan hokimga bordik, hokimga borib, hokimdan aytdik. Misali dedi, biz uchotimiz ham yo'q bo'ldi. Biz hozir ayol hukumatda yashaganimiz bilan shaharda uchotimiz-da. Men uchotim shaharda. Ayol hukumat hokim aytdi, bo'ldi, ayol boshchiga, ayol hukumatga aytamiz dedi. Uchotga qo'yib beradi dedi. Anan men dokumentlarni cho'g'iltib bordim, borsam biz prosta dedi, meditsinaga o'ta turgan qilib uchotga qo'yib beramiz dedi. Doktorga baldaringlar ko'rsatsanglar, anda-manda qilsanglar o'tadi. Men pasport olishim kerak desam, ani bilmayman, ani hokim chechadi dedi. Men bitta qilib beramiz dedi. O'shandayda, yoqqa bos, bu yoqqa bos. To'liq o'shanda yuramiz-da. Bo'lib turdi sizlarda. O'shanda bo'ldi-da, yoqqa jo'natadi, bu yoqqa jo'natadi, o'shanday bo'lib yuramiz-da, misali. Prezident kelganda prezidentga kirayin dedim. Qog'oz to'g'rilatib, el cho'g'ildim yerga. Cho'g'ilgandan keyin ayol hukumat o'zi keldi. Kelib turib, men o'zimdan dedi bir suylay turgan odamni rastladim. O'sha suylaydi. Sizlar grammatika bilan suylay olmaysizlar. Prezidentga yetkira olmaysizlar. deb o'shanda dedi. Biz o'shaga ham ma'qul bo'ldik, biroq o'shanda ham rezultati yo'q-da mana. Prezident kelib ketdi, biroq suylandi u Aljerda. Suylangani bilan rezultat yo'q. Dag'ila nima deylar aytganda dim turadi-da endi. Dokumentga misali 27 odamga apiziga aqcha olgan. Qanchadan? 11 ming qancha so'mdan ham olgan. 11 ming qancha so'mdan olib apiziga. O'sha bo'yicha ularni ham apizini beraylik. Ular ham borsa turadi, har turli so'z bo'lib ketmasin deb qarmab turamiz. Biroq dokument bitgan deb qo'yib ularga ham. Endi bilmayman, misali hali dokumenting hamma yo'g'ing taq bo'lsa, anan uyingda ham bunday xotirjam yashaysan-da turisi. Anday bo'lmasa qiyin ekan-da. Qijolat bo'laverasiz. Qo'rqmanglar, sizlarning uyinglarni birov buzib ketaylar. Dokument jasalib berarlar, qilinadi dokument. Ashana deb qo'yadi bo'ldi. Sotqo g'ayradan o'sha mamlakatga qaytarib olу bo'yicha arыз, арызды kim qaysi mamlakatlik organ beribdir? Birinchi rayonlik sotqo. Bu yerda ayol hukumat arzlandi deb uqdik biz. Endi fakt bilmayman, biroq ayol hukumat arzlandi deb uqdik biz. Sizlarga uni kim aytadi? Shu ellardan o'qotamiz-da. Misol ayol hukumat prokuraturaga aytgan, prokuratura o'sha областной sudga qayrilgan deb uqdik. Arız bilan. O'sha yerda qayra qalbini keltirib bersin deb. Ananda aytsangiz, ушул аталган ошол көйгөй боюнча дагы камоолор ошондой эле ар кандай азыр ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан дагы ошо кармоолор болгон деп атат да. Ошолорду кимдер кармады эле, сиз кандай далилиңиз, анан кийин ошол боюнча сизде деген мындай барбы? Endi biz ham uqqanmiz, fakt yo'q bizda. Misali munavi organ qarmab, munalarni qarmab anday qildi degan bizda taq fakt yo'q. Endi biz o'sha sizlar uqqanday biz ham oyoqdan bu yoqdan uqamiz, bunani qarmabdir, buni olib kiribdir. O'shanday. Boshqa misali haligi taq bunani olib kirib olibdir, munavi organ olib kiribdir deb misali taq menda fakt yo'q, lekin o'shanday so'zlar uqamiz. Shu. Анан айтсаңыз, азыр бул жерде жалпы кайсы контур анан канча адам жашайт азыркы учурда? 370 373-контур деп неме кылышады бу жерде. Азыр 177 адамдын чеги бар. Бу жерден какой-то бир жашаса 100 чакты, 100дан көп адам жашайт азыр. 100дан көп. Калганы мына пустой чектер бар. Булар ham misali үй салып келиш керек. Булда бардыгыга зарыл. Biroq o'sha dokument problemasidan bular ham qo'rqib turadi-da uy solgani. Ular ham misali bekarga olgan emas. Sunos bo'lib ketmasin deb. Buzilib ketib qolsa-chi, dokumentimiz bitmay qolsa nima bo'ladi deb turib, o'sha bilan turashadi-da bular ham. Ana shu 4 sotikdan 5 sotikdan berilgan yerlar.
Hozir bu yerda бүт bari el jashab atadi. Bu yerda yosh cho'ng eneler bor, o'shalar ham o'rib qolyotadi o'sha xijolatchilikda. Anan biz ham endi butatgan deb atadi deb jurabizda biz ham endi. Азыр андан башка дагы кандай сөздөр болду? Сиздер менен атайын келип акчадан кайрадан чогулткула деген сөздөрдү айтыштыбы же болбосо кандайдыр бир мындай акча чогултуу боюнча сөз болдубу? Жок, акча чогултуу деген сөз жок азырча. Акча бер деген сөз жок. Бирок ошол азыр 27 адам 27 адам апызыга акча төлөдү. Через банк аркылуу төлөп, колдордо квитанциясы бар. Квитанцияны ham ошол немеге беришкен, архитектурага беришкен. Ошо боюнча турат. Алардыкine ham бирок апызысын берген жок. Апызы беребиз деп туруп акча алышкан, берген жок. Анан ошол соттук отурум болуп атканда элдерди тиешелүү жогорку мамлекеттик жетекчиликке кайрылуу боюнча дагы тыюуларды кылып атасыздар деп айтып атат. Анан кийин ошол тыюуларды ошол жанагы сиз үстүртөн айтып кеткендей кандай болду эле? Ошол сот менен юристти сүйлөшүп алыппы же болбосо ошондой фактылар сиздерге күбө болдуңуздарбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Бул жерде мен бир жол катыштым сотко. Мен өзүм. Мен барганымда ошол муну айыл өкмөттүн юристи бар эле. Анан сот бир 5-6 адам катыштык сотко. Ошондо мен сот мага суроо бергенде мен биринчи билип алайын, эмнеге катышып атабыз, эмне себептен. Десем ошол сиздер жашап турган жердин китебин, кызыл китебин жокко чыгарабыз деди. Анан кандай жокко чыгарасың? Деп ошол жерде мен каршы болом буга дедим. Мен каршымын дедим. Кызыл китеп жокко чыгышы мен каршымын дедим. Ошо соттан өзү ham жазып койгон, каршы деп. Мен каршымын дедим. Кээ биркилер түшүнбөстөн макулуз деп койду. Мен каршымын дедим ал жерде. Ошол жерде сот айтып атат, сиздер буларга түшүндүрбөдүңбү деп ошо юристке айтты сот. Юрист анан сыртка чыгабыз деди. Сыртка чыгып ака деди, сиздер деди хижалат болбой деди, макулчулукту бергиле деди. Макулчулукту берсеңер деди, кайрадан документ жасап берет. Бул документ бүтпөй калса эмне болот дедим. Десем ака хижалат болбойн. Мен документти так кылып бүтүрүп берем. Эртең мен алдымда сиз хижалат болуп каласыз. Мана изичүү кылганыңызга деп мага айткан. Сиз Ыдырысты чакырам депсиз, анан ошол блогерди чакырсаңыз иш оорулошот деп айттыбы же эмне деди сизге ошол? Мен бул жерде ошо областной соттан ары хакимиятка келгенбиз. Хакимчиликке келип, хакимчиликке келгенибизде ошо замга киргенбиз. Замга кирип, замда ошо сөздөрдү айтканмын. Ошо муаммада жүрөбүз, проблемада. Ошону неме кылайлык, кандай кылайлык? Кандай кылсак болот? Дегенде бизге айткан комиссия түзүп беребиз. Президент мунопсиге өткөрүш үчүн комиссиялар барып текшерет. Анан президент мунопси аркылуу сиздерге кайрадан документ жасалып берет деди. Макул дедик ошого. Анан комиссиялар келди. Комиссиялар келип текшерип кеткенден кийин ошол сүйлөшкөндө мен айттым. Ошо зам хакимге айттым. Эмне кылайлык? Кичине блогер кылалыкпы же башкабы? Мисалы президентке барыш керек болсо, барып президентке үнүбүздү жеткирелик. Мына эл шунча эл акчага алган бул жерде. Минат кылган, пешене тер менен асан эмес да, битте кичине ташты жылдырыш асаны болмой атты азыр. Ошондо айтсак анан азыр ага бага барып эмне кыласыңар? Расход кылып. Кичине сабыр кылып тургула бүткүрүп беребиз. Бүтүрөт. Ооба. Бүтөт деген. Мана бүтөт дегенге 6-7 ай болду, эчтеке жок. Толку ошондо күтүп эле жүрөбүз да. Анан айтсаңыз, сиздин канча балаңыз бар? Азыр сиз ошол канча акча киргиздиңиз ошо жалпы эми ошол участоктон баштап ошол азыркы убакка чейин үйүңүздү тургузуп жапканга, анан ишин жасаганга чейин? Мен азыр өзү 1 миллионго сатып алганмын. 1 миллионго сатып алдым, ооба. Сатып алып, эрде азыр мисалы канча акча расход кылганым точный мисалы жазып өзүм үйүм үчүн жазбаганмын. Мынанга манча депчи. Бирок ол 70-80 миң жөн эле аштап коесуң долларгачы.
Азыр мен 10 хана үй салганмын да. 1-2 хана эмес, 10 хана үй салганмын. Жакшы үмүт менен салганмын да мен деле. Ошо балдарым ошордо өнүп өсөт, чоңоёт деп. Ошондой болгон. Эми азыр ошо баардык үмүттү жокко чыгарып, ойлонуп эле отурабыз да. Кандай болот экен, эми эмне болот экен деп.